Ni priang sau ba ya pi baro ki para lok ki para jor sa sisin sa kisaw ayom. Nakadaw ka jingdon ka tupma hapden ka Russia bat ka Ukraine kabalana menta kumba sip hau benai ki bor peniaj football ka Poland kila papahra da ka F-16 fighter jets ya ka aeroplane kabakit ya ki rang yala kai ki banla ya simbenta sa ka World Cup. Kaban sedang lasni ublay arpau dari umnai bakat wai usnem arhajar arfuar hakatar. Из других. Два. Lakban pen kan mawak ni baka Poland kadon ka korupsi harengkat ka Argentina Meksiko bat Saudi Arabia. Barka jingya kai banongkong jongka kadai Persia ya ka Meksiko haka arpuar dari ku bunai bakar wei usnem arhajar arpuar haka por kandai steng janmin. Badon penbot pat daga jingya kai Persia ka Saudi Arabia haka arpun reu dari ku bunai bakar wei usnem arhajar arpuar haka por reu steng janmin. Kajingnya lagi bakado jong ka Poland haka group stage kadai Persia ya ka Argentina haka sitari benai bakat arus nem arhajar arfuar haka por kat aristeng menste perngam kublai ya pigi para loki para jor teta tado begini dia sembiang haka wai pat ka video kublai sibun.